حوزم حوزا شکر آقا حوزا های حوزه حوزا شیر سر حوزا ماهی که بده های جاوی رنج حوزا لحکاری دو شکر آقا جیانه دنافبر واندا 65 سال هیه هر دو جی افسانه نه لهمان عشیره نه گراوی نه و سروکاتیا کنفدراسیونا ارتوشیان کرنه کنفدراسیونا ارتوشیان 12 عشیران پیکتی و له هرمین هکاری وان شرنخ و قسمه کی باشور دجین داویه دا همان قدره دجین و هر دو جی به ببختی دین کشتن ام نها که خبردن ام پیشی شکر آقای مزن خبردن شکر آقای تترخان شیری سور خبردن ده سال 1705 دا شکر آقا سروک کنفدراسیونا ارتوشیانه اوله گلا شاغی رو دنی شکر آقا بکرین و گوتنین خوین قنج دناو جواکا هرمی دا پرتی حسباندن و حس کرن والی فرماندار و بگن هرمی حسودیان دکن لوه دمی ابراهیم بگ میره هکاریه چتجی عبدالله پاشا جی والی ارزرمیه او هر دو رایدار جبو سر شکر آقا بخون گورا خود کن یک لگوری لحف کرنه و بیوریجی ابراهیم بگی میره هکاریه هلده ده سر خون ابراهیم بگ لبری چند جاران خو جره باند بیه لی سر نکت بیه و جاره به پلانه که به بخت تفت گره شهر شکرای های جلیه من سلطان درباره و پلانی دا دو گوته هنه یک یا ملا محمود بازدیه یکشی یا چیروک بیش و دنگ بیشین هرمیه ملا محمود بازدی ده حکایت که خدا بحثا ببختیا لهمبر شکر آغاد که ملا ده بیجه که ابراهیم بگ جبو لحف خاطن قاصدین خودشینه با شکر آقا وی دعوتی مالا خود که لی شکر آقا وی ببختی باور نکه و دعوت وی شون واد که ابراهیم بگ وی جاری جی جبو سردانی دستوری دخوازه شکر آقا جی ریا مالا خود ددی ابراهیم بگ به یکینه که تی میوانداریا شکر آقا جپی خارنو و خارنه به مبستا شوری ده دیوانی دا به شکر آقا را تنها سر خود مینن ابراهیم بگ خواده گراوی جبو پیدیویه که ده نافبری دا گازی مروین خودی که و ده مالاوی دا لیدخن شکر آقا دو کش ابراهیم بگ جپشت دره دادایی بانگی مروین شکر آقاد که و دو بشه من فرمان هایی پیکانی و شکر آقا کشت به سر سبیرا لشکرکی گران یه به گر کهون تشتکی بینن سرمه ین کوکاوه بقیلن و ملا محمود بازدی جسر و بیاره دو بشه مشهوره دو بشن جبو یه مریان
باشه کس نامرتن ابراهیم بک دوسا شاکر آقا کروی مزن محمود بک بیوردارد که و جور ودقت ورش بندری ورش بندری خاطر اگرانی ورش بندری گل دستن سیدی ev lawjeya jinan derbarê şekira da li wê gavê lorandine. Dengbêjên vê lawjê distirên ji wan yek jî dengbêj Kerîmê Findiye ku ev stran ji bavê xwe dengbêj Findiyê Findî girtiye bûyera kuştina şekira cuda ratigihîne. Li gorî gotina wî dibêjin İbrahim Begê Mîrê Hekariyê ji bo navçîtiyê dostê xwe Gorazê file dişîne baş Şekir Axa. Şekir Axa li hevhatinê razî dibe, Goraz di mala xwe yê şaxê da tivdarekê li hevhatinê dike. û xwediyên kêrê Şekir Axa û İbrahim Bek dawatî mala xwe dike. Dema Şekir Axa diçe mala Goraz di rêda rastî rahîbekî tê. Haja rahîb ji plana bêbextiyê hebûye. Ji bo Şekir Axa nekeve dafikê jê ra sergirtî dibêje axa îro berana serjê dikin berxa digurînin. Şekir Axa fehm dike lê naxwaze navê tirsê bîne ser xwe ve nagere û di mala Goraz da bi bêbextî tê kuştin. Helbet ertoşî xwîna wî li erdê nahêlin lê mixabin rayedar serê Şekir Axa bi bêbextî dixwin. hay hoza hoza Şekir Ağa hoza hay hoza hoza şehre sor hoza mahi kebete hay cavni reş hoza Şekir Ağa kıştı hay haniye goroza şehre sor kıştı hay haniye goroza Erê em niha kê xeberdin, em niha jî Şekir Axayê biçûk. Bavê Ebûbekir Axa xeberdin. Ev Şekir Axa jî di sala 1914 da serokê Konfederasyona Ertoşyan e û di gundê Mervanê da rûdinê. Ev Şekir Axa jî bi kirin, rabûn û rûniştandina xwe qet naşibe axayên dinê. Bi alayên Hemîdiyan û ji dû wan bi alayên eşîran re jî li hev nake. Li wan salan dinya dikele, bi tev jî herema Şekir Axa lê ye. Di wê heremê da ji aliyekî ve Osmanî, İran û Rûs li hev dixwin, ji alî din ve jî Kurd jî dixwazin di nav vê bobeletê da ji xwe ra rêyekê peyda bikin. Ji bo vê Abdurrezzaq Bedirxan Bek di nav liv û tevgerê de ye û li gorî ragihandina wî Şekir Axa jî alîkariya wê dike. Li heman demê Cevdet Paşa walî û serleşkerê wanê ye. Haja wî ji tekiliya Abdurrezzaq Bedirxan Bek û Şekir Axa çê dibe. Xwedê giravî
bi mêvanî diçe mala Şekir Axa. Gava Şekir Axa ji bo pêşwazîkirinê dertê ji nişkava gula dibarînin ser wî û wî dikuşin. Pevçûn çêdibe ji her du aliyan jî çend kes disa tên kuştin. Lê xêr çi ye? Şekir Axa serokê eşîrê bi bêbextî tê kuştin. Şer şekir ay ay